a proton nomzat le neutron nomzat thi alawin balance to lo thina ni mom balance to lo thina chumi awang chuanin a nucleus kha ha dam to lo thini stable to lo thina tia chutiang nucleus stable to lo sa chu an mani tok tok point an decay thina ni gamma decay kan ti te alpha decay te beta decay te kal thina chuanin ka teng chiu ka neutron tang kan va sut lu neutron tang an va strike le khan mo neutron tang an va sut khan a nucleus chu ha ke dar thin ta ni a ke dar che khan in tu na me la ta equation mo E equal to mc square ka man the ta ni E equal to mc square khan is like energy kan ti ka binding energy ta ni a in man khom na energy ka release thin ta ni so heat form te pon ni chu ase foi khat chu a thlen chuan a hlom lem lo mo al voi khat ha lai pe hlom lo zong chu ma seng chain reaction ka om thin ta avak dar khan ta char chu ta ni chu san chu voi khat va strike chi khanin a ke dar ta ni variable krypton a ke dara neutron pathum a pe chok telani chu neutron pathum chu ni nucleus tang kha fasule ta ni fasule ta kha ho khanin pathum thoron siam le ta ni pathum tho siam le pathum tho siam le ka second ray lo ta chum khanin a thleng ta chiam thin ta chu i control lo chuanin i control thiam chuanin maybe antin nan control rod mangte heavy water blah 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 ti mangte kana control the ya chumi mai control chuanin yes tangkai ta kan man the chu nuclear power plant kan tiau kan ta i control lo chang kha foi le kha ta pu tu ro kha mai din ama tok to bai thlen tir chuan uncontrolled nuclear chain reaction kan teng chi come on chu cover history a chuan because haras Hiroshima le Nagasaki an thla khan mo 1945 46 47 ti so next lo kha lo me mem ta ni chu bagan lo berani ti ka lo thleng pal lo ani chu tinge lo omang ti le chuan mo antinan tuna mi chu arei to ne 1940s chho khan to ne chu kha hun lai po khanin rap thlang ne Hiroshima le Nagasaki an thla khamo abul 9 kilometer thum bialvel kha chu ma mian avai ma to pani a heat wave le a shock wave khan bom hin she to chu chi thum mangena hlom dani chungchang chu nuclear bomb big chuma me atom bomb ma ti nuclear bomb ani mang chu mes nuclear bomb le atom bomb ma sang chata nuclear bomb ani mang chu teng chi kha chu hlom na chan chu ma sabera chu azut lata atla che khan heat generate ani heat pe chok tu ta heat khami chumi ma ti chon ti am chumi ma jo a shock wave khom phot ani a puak pup ta ni a puak pup khanin a heat aron thlen ma khanin mo a heat ai khanin a sound aron tlat thleng chak zo ani chu he air kharon compress phei ta ni aron nem song ta ni chu kan oxygen te carbon dioxide nitrogen gas te po khani aron nem song ta ni khan nem song kha hlom lu tuk tai dar thlang te ke evek the machine beng dar te mit te ti chevek the ni mit chu ka lo be beng dar te ti se thai ani oi lungphu te pot boi thei mo kha kha lom ta ni tir bera me kha chu ta rei lo te chugin khamin nu che ron zui tu chu hi ta khan ta ni a po lai hi ta kamo hi ron generate ka hi na sal tu ka akana burn ta ni jinga Hiroshima le Nagasaki bom man thla khan ra thla ai me kha kamo x-ray pop mini pakhat te ama zo ral vek ma sengin a nu khan chu khami hi ron kal rual khan chaklut tukin radiation ron emit ngalani x-ray kan ti te gamma beta alpha ray kan tiang chi te mo aron decay ta ni churon lu ta ni an x-ray pop kan te kan lim thla lang deuh khanin ama chu bode ma sengin banga khan lim thla la lang ani tun tlang kon mu tur lo ani x-ray result come on chuan a hlomber chu mai mi radiation a hianin alpha ray hinia alpha ray kan ti chu alpha yttrium helium 2 plus ani mo gamma ray kan ti chu electron stream of electrons ani gamma sorry beta ray kan ti mo gamma ray kan ti electromagnetic waves tak tak chu nia ani so rest mass 0 ne alpha ray hi she dan dur chani alpha ray tak chu englo lowa ionizing power ani sang ma sengin ionizing power kan ti chuanin ionizing power ti chu mom tena amron suta se kan vuna taron luta se kan vun chunga kan DNA kharon khoi poi thei thini permanent mutation thlen tir the ka kan cancer te ka thlen thei thin ta ma se dam din ole mem thunga paper pakhat ver lo dam ding thei nga sia ma se na sat tu don ro chang ka chu problem ani thung ta gamma ray ta ka hi penetrating power chu nei sa ma se ionizing power nei niam thunga yang chi khanin radiation ka chi sang sang in chen taran tani ma ka radiation lom do do kharon chu ka ni chu bom por wal khan chu lom lu do ban ta chu chon re
taka dai to chin ta ni a decay chung kha rei em ta chu wang ania Hiroshima le Nagasaki an thla khan mo abegin Hiroshima so ning ka sia to jan to po le ngam to ta ni apa nga ya chen la to po ngam lo tu ra nia ma sen Japan ho chu an technology sang mo le khat meter ni nge meter khat chovel kan la let fik ani le chung lang zo kan pe ani ten khan an de thiang le mani chu mo an le kap tu na pon la sang thawa ma se machine ta na lo me mem khan to lo ta tu na chonin ku dilaya Mexico a an nuclear test na ku lom bering che khovela radiation la sang bering sia nuclear weapon velan test no mo US Mexico in kara yashla New Mexico yashla chuan Chernobyl kula lom bok ta tu na bu Chernobyl chu tu man luangam lo ni no a chuan sia man khu top me ni tu chuan Madame Curie room te po ku radiation la sang chuan Hiroshima Nagasaki kan dek chi ta ma